Экономическая ассоциация с Европейским Союзом ни в коей мере не препятствует Республике Молдова сохранять и развивать отношения со своими традиционными партнерами, в том числе и со странами СНГ. Таким образом, Молдова может только выиграть от своего географического расположения между Востоком и Западом, расширив и разнообразив тем самым рынки сбыта для своих товаров. Молдавские производители смогут, наконец, избавиться от зависимости от восточного рынка, где правила игры устанавливает Россия, часто их меняя, исходя из политических соображений. Достаточно вспомнить множество запретов Роспотребнадзора на импорт в Россию молдавских фруктов, вина, овощей, мяса и консервной продукции с целью политического давления. Implementarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană presupune, în primul rând, evident, liberalizarea comerțului. Și, potrivit practicilor altor țări, mereu liberalizarea comerțului presupune creșterea bunăstării populației. La modul practic, pentru Republica Moldova, eliminarea barierelor tarifare cu siguranță va presupune ieftinirea, în primul rând, a produselor de consum, produselor de larg consum, care la moment deja ocupă o pondere importantă pe rafturile din magazinele din Republica Moldova, pentru că vor fi eliminate tarifele la import. În al doilea rând, va crește diversitatea produselor, pentru că va crește concurența, vor fi eliminate barierele tarifare existente și, evident, va crește și spectrul de produse din care cetățeanul va putea alege. Odată cu intensificarea concurenței, care la fel este un alt rezultat al liberalizării comerțului, va crește calitatea. Mereu creșterea concurenței este asociată cu creșterea calității și reducerea prețurilor. Вступление же в таможенный союз приведет неминуемо к росту цен на многие привычные для нас товары, поскольку Молдова будет обязана повысить свои таможенные тарифы на весь импорт из стран, не входящих в таможенный союз. Для многих граждан Молдовы качественные западные товары окажутся не по карману, и им придется довольствоваться импортом из России, Казахстана и Беларуси. În interiorul Uniunii Vamale se acumulează tensiuni. Kazahstanul și Belarus nu doresc să se asocieze cu aceste embargouri absolut iraționale pe care le aplică Federația Rusă în raport cu Republica Moldova și Ucraina. Și chiar recent, domnul Lukashenko, vizitând Republica Moldova, a demonstrat că semnarea acordului de asociere de către Republica Moldova nu este un pas neprietenos în raport cu vreo țară din Uniunea Vamală. Domnul Lukashenko ne-a demonstrat că Bielorusia vede avantaje în faptul că Republica Moldova se conectează la spațiul economic al Uniunii Europene. Pe când Federația Rusă dictează în interiorul Uniunii Vamale niște reguli de comportament absolut neprietenoase în raport cu Ucraina și în raport cu Republica Moldova. Миф о том, что для Молдовы вступление в таможенный союз выгоднее, чем зона свободной торговли с Евросоюзом, разбивается от цифры. Европейский рынок – это 503 миллиона потребителей, втрое больше, чем рынок таможенного союза. В настоящий момент больше половины молдавского экспорта приходится на Европейский Союз. В Россию мы экспортируем меньше 20% наших товаров. Объем внешней торговли стран Европейского Союза составляет 3,7 триллиона долларов против 1 триллиона в России, Казахстане и Белоруссии вместе взятых. Средняя заработная плата в Евросоюзе в 3,5 раза больше, чем в таможенном союзе, а пенсии в 11 раз больше.